Poštovanje, mi smo učenici trećeg B odjeljenja Medicinske škole u Bihaću i predstavit ću vam problem pod nazivom Zaboravljeni heroji našeg kraja. Moje ime je Davutodić Belmin i zajedno sa kolegicom Majlom Malkuć predstavit ću vam identifikaciju problema. Potaknuti ljubavlju prema našoj domovini, potaknuti pričama svojih predaka, potaknuti problemima sa kojima se trenutno susrećemo zajedno sa njom. Mi, mali ljudi koji su tek postali, odlučili smo da ponovo uzdignemo imena onih koji su ostali u sjenci svih ovih godina, a već su prošle skoro 3 decenije. Kada kažemo heroji, mislimo na sve one koji su dali svoj doprinos u očuvanju naše domovine, borce koji su dali sve, pa i ono najvrijednije u odbrani domovine, majke, žene i djecu koji su u suzama i molitvi ispraćale one najhrabrije. Medicinsko osoblje koje u skoro nemogućim uslovima nesebično spašavalo živote, istovremeno rizikujući svoj. Novinare koji su sa prve linije razdvajanja izvještavali i bodrili sve one koji su ih pratili. I mnoge druge koji su svojom hrabrošću ispisali ih zlatnim slovima našu historiju. Bosna i Hercegovina je kroz svoju tešku historiju iznjedrila mnogo heroja, ali samo su neki imali tu sreću da budu upamćeni, da ih pero sjećanja ubilježi u knjigu pamćenja. Međutim, mnogi su ostali zaboravljeni, neupamćeni, nezabilježeni. Zar se ne bismo trebali zapitati da li bismo mi, Bošnjaci, uopšte znali šta je sloboda da nije bilo njih? Da li bismo znali šta je sreća, šta je tuga? Da li bismo ikada spoznali ljubav? Da li bismo znali šta je predanost domovine? Pa, jednom davno bio neko ko je naučio nova pokoljenja svemu tome i mnogo više. Zahvaljujemo se na njihovoj hrabrosti, zbog koje danas slobodno hodamo svojim radom, svojom domovinom, zbog koje sada znamo ko smo i gdje pripadamo. Ali ako su sada na nekom boljem mjestu, mi ćemo ih se sjećati. Na nama je da pamtimo, upominjemo i da sačuvamo od zaborava. Pitamo se ko je odgovoran za ovu populaciju. Nameće se logičan odgovor. Država. Država i svi nivoji vlasti. Nema tu greške. Istina je. Ali je istina da velika odgovornost leži upravo na nama, malim ljudima koji moramo znati svoju historiju i heroje trgnuti od zaborava. Javnost Bosne i Hercegovine nije mlada. Ona je 1943. godine u Mrkonjić gradu obnovljena, a njeni korijeni mogu se tražiti i u srednjovjekovnom dobu. Ali nezavisnost Bosne je mlada i danas stasava prva generacija ljudi rođeni u nezavisnoj i suverenoj Bosni i Hercegovini. Ova privilegija sa sobom nosi i veliki teret. Teret koji će na svojim leđima morati iznijeti prve poslijeratne generacije, a postavlja se pitanje da li je ona za to sposobna. Danas smo svjedoci sve većeg egzodusa mladih iz zemlje, kao i opće pasivnosti onih koji ostaju. Rijetka je pojava mladih patriotskih snaga koji racionalno pristupaju svom životnom obrazovanju, a koji su spremni da svoje stečeno znanje i vještine iskoriste za unapređenje prilika u domovini. Moramo generacijama prenositi da znaju svoje lokalne heroje koji bi trebali biti ponos grada, da ih ne pamte samo njegovi najbliži i pokoji patriota koji pokušava otirati mrak zaborava, već svi mi. Ljubav prema domovini se ne iskazuje samo statusima na društvenim mrežama kada su bitni datumi u pitanju, a još manje kada naša reprezentacija igra važnu utakmicu. Ljubav i patriotizam prema domovini iskazuju se kontinuiranim radom, djelovanjem i aktivizmom, znanjem i obrazovanjem. Tek kada to shvatimo, tek kada izađemo iz komfortne zone i počnemo djelovati za dobrobit zajednice, tek tada ćemo pokrenuti stvari sa mrtve tačke i dokazati da Bosna i Hercegovina može mnogo bolje. I za kraj, želimo da svima, ama baš svima bude jasno, ne, mi nismo zatrovana generacija koja potiče sukobe, netrpeljivost ili bilo kakve negativne misli. Mi želimo suživot, toleranciju, saradnju, brisanje svih podjela. Želimo to nekadašnje bratstvo i jedinstvo, ako je moguće, ali isto tako želimo da poput mladih poslije Drugog svjetskog rata učimo o sebi, svojim herojima, o našim djedovima, o našoj historiji.
Moje ime je Erna Selimović. Zajedno s kolegicom Emom Sombuljević predstavit ćemo vam mjere javne politike. Bosna i Hercegovina u posljednjoj deceniji je pokušala kroz zakonsku legislativu da zaštiti ranjive kategorije društva. Ono na šta se nailazi kao problem je loša ili nedovoljna primjena tih istih zakona, ali i nedovoljna zaštićenost demobilisanih boraca koji su danas u nezavidnom položaju. Nisu dovoljno stari i nemaju dovoljno staža za penziju, a bolesni da bi radili teže poslove. U prethodnoj deceniji u Federaciji Bosne i Hercegovine stupilo je na snagu niz zakona koji braniocima djelomično garantuju bolji kvalitet života i daju im određene socijalne privilegije na polju zdravstva, zapošljavanja i stambenog pitanja. Međutim, svjedoci smo da se ovi zakoni ne primjenjuju unatoč rigoroznim novčanim kaznama koje bi prema tim istim zakonima trebali snositi pojedinci ukoliko ih krše. Možemo zaključiti da se u ovoj oblasti trebaju pokrenuti ozbiljne inicijative i reforme koje će za zadatak imati ne samo donošenje novih zakona, već i ozbiljni pristup prema već postojećim. Važno je navesti stavke iz zakona o pravima demobiliziranih boraca i njihovih porodica, koji je donesen u julu 2019. godine, koji bi trebao garantirati lakši pristup administrativnim uslugama. Zdravstvenu zaštitu, liječenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko liječenje, liječenje i rehabilitacija u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, troškove prijevoza za liječenje u drugom kantonu, besplatno liječenje PTSD-a, osiguranje povoljnih uslova za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju. Zatim, pomoć u slučaju smrti, novčanu egzistencijalnu naknadu, prijevremeno povoljnije penzionisanje, duži godišnji odmor po osnovu učešća u oružanim snagama, stambeno zbrinjavanje, subvenciju plaćanja naknade za pogodnost, subvenciju obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta, dodjelu sredstava za održivi povratak, besplatni priključak na infrastrukturalne mreže i mnogi drugi, ali problem je u slaboj primjenjivosti, ali i nedovoljnom poznavanju pravne stečevine od strane nosioca prava. Navedeni zakon, koji je stupio na snagu 18.7.2019. godine, je samo jedan od zakona koji se ne primjenjuje u cjelini, što našim herojima uskraćuje njihova prava koja im zakonski i moralno pripadaju. U praksi se, primjera radi, primjenjuje novčana egzistencionalna naknada, ali ona, kao i mnogi druge, nisu pokazale odgovarajući rezultat. Naknada je minimalna i nije dovoljna za dostojan život ljudi, od kojih mnogi nisu u mogućnosti da sami poboljšaju svoje socijalno stanje. Zbog svega navedenog nam je neophodna saradnja sa predstavnicima javne politike na svim nivoima vlasti, samim braniocima te svim građanima koji su voljni da pokrenu određene promjene u svrhu podizanja svijesti o važnosti njihove žrtve u najtežim vremenima naše moderne historije. Ovakve i slične inicijative mogle bi generalno pomoći da se kvaliteti života naših heroja uveliko poboljšaju i da njihov značaj dođe do izražaja svima koji danas uživaju u slobodi koju su im poklonili. Vjerovatno kada ste čuli da mladi ljudi koji su rođeni mnogo poslije tog nemilog vremena rade ovakvu temu, sigurno ste se zapitali, pa šta je njima? Zašto? Za sve one koji se dalje pitaju, mi kažemo, ko ako ne mi? Kada ako ne sada? I o čemu ako ne o ovom?
Svjesni da smo se uhvatili u koštac sa teškom temom, zasukali smo rukave i istražili je. Šokirani koliko i sami ovom ne znamo, shvatili smo značenje one krilatice da se historija ponavlja kad god se zaboravi. Možda nismo uvijek znali šta želimo, ali znamo da ne želimo rat, ne želimo netrpeljivosti, ne želimo mržnju. Mi želimo suživot, prosperitet i da se na ovaj način oda poštovanje ovim ljudima, zahvaljujući mi koji smo danas ovdje. Iako je teška i komplikovana tema, došli smo do nekoliko zaključaka koje smo sročili niz konstruktivnih mjera. Želimo da pod pokroviteljstvom Ministarstva za boračka pitanja RTV USK ima sedmičnu emisiju u okviru dokumentarnog programa u kojoj će biti obuhvaćene sve godišnjice smrti, ne samo Zlatih Ljiljana, te sve najznačajnije bitke i dešavanja u tom periodu. 27.12.2018. godine je pokrenuta inicijativa od strane Gradskog vijeća Bihać da se izgradi kip Pegaza u spomen Petom korpusu, ali ta inicijativa nikada nije realizirana jer je jedini prijavljeni kipar bio odbijen. To je nešto što ne treba biti na lokalnom već kantonalnom nivou jer je od kantonalnog značaja i treba pokrenuti tu inicijativu. Godišnje, u saradnji s Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvom za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida i svim relevantnim lokalnim institucijama organizirati kamp mira za djecu, mlade i odrasle, a po uzoru na marš mira u Srebrenici uz spomen na teške uslove preživljavanja i učenje vještina snalaženja u prirodi. Izdavanje monografije, kataloga ili zbirke boraca Petog korpusa sa biografijama i slikama kako bi sve generacije i pokoljena koja dolaze poznavale svoju historiju i znale ko su naši heroji. Opširnije opisane lekcije o bitkama i herojima za udžbenike srednjih i osnovnih škola. Organizirati i provesti javne tribine na kojima će govornici biti poznati i priznati heroji tog vremena na temu zaboravljeni heroji našeg kraja kroz oči novih generacija. Provođenje prezentacija u vidu historijskog časa na kojem ćemo zajedno učiti radi bolje informiranosti novih mladih generacija. U udžbenike uvesti imena dobitnika Zlatnog Ljiljana kao i najviših ratnih vojnih priznanja. Raditi na usvajanju zakona o obilježavanju važnih datuma kao i izmjene i dopune zakona koje bi omogućile veći stepen zaštićenosti najranjivijih kategorija. I još niz mjera koje smo obrazložili u sižeju koji je u našoj dokumentaciji, jer su ovo samo neke od njih. Kao prednosti naših mjera želimo izdvojiti pokretanje mlađih generacija na učenje i razvijanje vještina za snalaženje u prirodi koje im nedostaje zbog modernog načina života, oživljavanje sjećanja i podučavanje mlađih generacija našim herojima, veći ekonomski i socijalni status boračke populacije i njihovih porodica, ratnih vojnih invalida te šehidskih porodica. Postavljanjem konstrukcijom Pegaza, simbola Petog korpusa, uljepšit će se ambijent grada. Grad će dobiti novu turističku atrakciju, pa će samim tim biti privlačen širim masama da dođu da vide. Povećanjem turističke ponude doći će do priliva sredstava u kantonalni budžet. Nedostataka skoro i nema. Smatramo da se našim mjerama niko neće protiviti jer svi bi trebali biti svjesni koliko dugujemo ovim ljudima. Da nije bilo njih, danas ne bi bilo ni nas. Još jednom, ljubav prema domovini se ne iskazuje samo putem statusa na društvenim mrežama kada se održavaju važni datumi, a još manje kad nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra utakmice. Ljubav prema domovini se iskazuje kontinuiranim radom i djelovanju na izgradnju mira, suživota i tolerancije zajedno sa svim različitostima koje čine bogatstvo Bosne i Hercegovine.
Plan akcije će vam ovim putem predstaviti Muslit Selma i Belmin Dautović. Plan akcije podrazumijeva korake koje treba da poduzmemo kako politika koju predlažemo bila usvojena i primijenjena od strane vlade. Postižu sve relevantne institucije, kako one iz oblasti javne politike, tako i obične ljude, dobili smo potrebne informacije i smjernice kom pravcu treba da krenemo kako bi došli do rješenja. Interesantno je to da iako smo mislili da će možda naići na nerazumijevanje i pogrešno shvatanje ove teme koju smo odabrali, naprotiv, dobili smo samo veliku podršku i riječi hvale, na što smo izuzetno ponosni. Potporu smo također dobili od nadležne institucija vlasti USK, kao prvu instancu smo posjetili Ministarstvo za pitanje boraca, ratnih invalida i ministra Erimina Zulića. Ministar je bio izuzetno oduševljen našom temu uz komentar da se ovakve inicijative ne dešavaju često i da ovakav projekat mora da se podrži. Zatim smo posjetili prvog čovjeka kantona, premijera vlade Unsko-Sanskog kantona Mustafu Ružnića. Premijera Ružnića smo htjeli upoznati sa temom koju radimo i problemom kojim se bavimo. Još jedna ličnost javne politike koja je bila oduševljena temom kojim se bavimo, uz riječi da možemo računati na njegovu podršku, zašto nam je javno potvrdio objavivši naš sastanak u medijima. Ohrabreni riječima premijera i njegovim smjernicama, nastavili smo utreti put rješenjima, tražeći saradnju i podršku ljudima, političarima iz različitih političkih opcija, jer upravo su ovim zastupnici prava običnog građana. Tragajući za rješenjima, prošetili su se do političkih zastupnika na federalnom nivou. U tu svrhu intervju i potencijalne saradnike pronašli smo u Hamdi Abdić, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Federacije Bosne i Hercegovine, bivši komandant. Upravo jedna od najkompletnijih ličnosti da govori o ovoj temi da nas podučava. Bitno oduševljen temom, spreman za svaki vid saradnje, odmah smo mu ponudili da bude predavač na našoj javnoj tribini, na što je odmah i pristao. Još jedna osoba koja je postala naša podrška je i Jasmin Emrić, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine. Nismo samo stali kod osoba iz svijeta javne politike. Ohrabreni uspjehom kojim smo postigli, krenuli smo dalje. Tražili smo oslonac i podršku od ljudi koji su bili direktni učesnici i koji su najviše zainteresirani da se status ove populacije popravi. U tu svrhu smo posjetili dobitnike najvišeg ratnog vojnog priznanja Zlatni Ljiljan. Također smo posjetili razgovarali sa tako običnom, opet posebnom ženom koja je domovini poklonača 2 sina i čuju njenu stranu priče. Riječ o Rasimi Nanić, majci Izeta i Nevzeta Nanića. Jedna od naših mjera je izmjena nastavnog plana i programa za predmet historija, kako bi se u knjige 9. razreda uvrstila imena i događaje naših 9 heroja. U tu svrhu smo posjetili Pedagoški zavod Unsko-Sanskog kantona i direktora Smaju Slimanića, od kojeg smo dobili smjernice i relevantne informacije. Također, podršku veliku pomoć pronašli smo 2 sjajna čovjeka koji su u ratu bili mladići na prvoj liniji obrane, a trenutno vode stranicu u spomen 5. korpusu. Riječ je o Admiru Pečenkoviću i Ekremu Halagiću, koji su odvojili svoje dragocjeno vrijeme i održanom predavanju u školskim prostorijama na ovu temu. Odlučni namjeri da i sami postanemo aktivni akteri u rješavanju ovog problema uradili smo sljedeće. Posjetili smo muzej 5. korpusa Mehrudin Dedić, gdje smo mogli saznati stvari koje i sami nismo znali, čime smo zainteresirali mlađe generacije. Ostali smo fascinirani naučenjem. 10. marta 2020. godine organizirali smo javnu tribinu na temu Zaboravljeni heroji našeg kraja kroz oči generacija koje dolaze. Tribina je bila više nego uspješna, a govornici na javnoj tribini su bili eminentne ličnosti. Hamdija Abdić, Agan Elkasović, Elvir Hadić, Ekrem Halagić, Admir Pečenković i Jusuf Berektarević. Na trgu Bihaća smo dijelili brošure vezane za našu temu i time pokušali evocirati spomen na heroje i mlađe generacije podužiti korijenima. Podršku su nam pružili mnogi mediji, te se ovom prilikom zahvaljujemo RTV USK i mnogim portalima kao što su Bišćani.net, Sazi.net, Krupljani.net i mnogi drugi. Također smo gostovali u emisiji RTV USK pod imenom Dnevna doza zabave, gdje smo upoznali naše građane sa našim projektom, zahtjevima i ciljevima.